Abusia beye enna kakrene ye shedanse prophet Roja nka e wo media le so ye se wo de enkom hye e ba beto mountains le busia enna me no e ka say prophet Roja aso mu onua team le busia wo the new prophecies ababonte na prophecies wo de babonte this time around le busia e kame e se ano e hye kra chen first prophecies a ye nim se wo de ba na we no prophecy no ekọ e dia ma 3 regions e wo manga na mu ya central region ka ho greater Accra region ka ho na fi Ashanti region e ka ho na e de na prophet Roja e che se ba beto che se sa region si na wo mu anamusifo ya wo parliament house no busia prophet Roja e che se wo mu enyina ye na ne e ba no e ya de a eni susu ye pele no kwa world cup ya e ya si na e ba be ko ya Ghana so e ka ho e bi e che se to kana e ko so na so ko ko di ka be hye wonkom se anhwe ni ye bon ze te park so bobo pa na so na ye pe bi adwane afa e bi kwa so che se world cup na nya de se e be ba so na busia e na me no e ka say prophet Roja e de ne be ko so e world cup na chi e no man Ghana ni nyina ababa to dia mayenko yenko tie na too much GHS so ni message saba ye ko mi access kwa no so dia ma ya no akai sa o de ba o ne be kan sa no upload ni so no first person ya won sa e be kan aka prophet Roja e kan se ni e wo onua TV so kan asem we a prophecy okay me kan onua TV and the date ye on the 27th of March and 2026 yes me kasa de ama 4 regions okay politicians work sa 4 regions we say am bebubo Ashanti region Eastern region Greater Accra Central region okay 4 Ashanti region Eastern region Greater Accra and Central region from first week of April I dey copy 23rd of February 2027 okay if first week of April, which is on the 1st April 2026. At the copim 23rd, 24th of February 2027. 2027, okay. Regions for Yamabo. We are politician. Adebia uji diebia. Kwabisa. Adebia uji dibia. Sa uji nyankupon ne dia. Obia odi ojidi. Yeah, sure. Dia uji die no kobisa utiri. Say ma juma se mu ti sei ma pom din mu ti sei men kwa ho ti sei 4 regions Eastern region Central region Greater Accra and Ashanti region that's what actually chimu bi ba se me ti ase ma me nchire mu na ti ase ka sa chiro banyansa fo yeah sure ade bi a wugidie as a politician 4 regions we am abon so would you for the now usunsum ni wo spiritual father or godfather so ye fetish priest so ye imam so ye maram so ye sofo so ye den wo na wonim de wugidi yeah de me gidi ni erade on na me kan fo ama ba wa wo hwe wonim se nya no na wugidi ti de wugidi no okwa wo prophet Roja kan asem bi se me mra de me gini di ho na wo hwe mabra bo mu ma me nkwa te sei adwuma semu te sei if you are within these 4 regions, sorry, Nanti. And found the type of politician now. And found the type of politician. I am talking about those in parliament. Oh, okay, MPs. MPs, no, okay. MPs and the ministers in these 4 regions. Okay. And yes, we are NPPD and I'm NDC. Wow. But I'm talking about those in parliament. Those in parliaments. I see. But what video should I make? Yes. You record the video in front of da ho ye besa so de atoho no mo sa ato so me beso men ka se obi frame no me home ka metimi aka se nipa metimi abobodi oh okay but for 1 or 2 reasons men person me bo obi din sure and wetin na my in general say eh 4 regions eti wo parliament house o kompai bo na o kwa asori na wo de ogini dia sheda ko ne ko bo afodie bi na ya papa ne mamu ti sei e bia na adwuma asem ntini wa ye busy na onya konya pranko timi ama bie kwan ma se kokosra de ogini die o kwa no bi sanse sunsumu no enye mamu ti sei de mame wow de o ho bia ne se bibi wo ha obehu aka a kire oh okay bibi wo na bibi nso wo ho pa eti wo kwa bibi wo no so be ka de a kire bibi de wo I'm telling you but unya dru ho no mo nko ade a kwa de wo gini die me no ka say asem ya make me woni po mo gimi di within these 4 regions me wo dom pa me wo when it comes to parliament house me wo dom wo pa we am the video to join the next 2-3 days
acha within 1 week me share omu nyina be ba be hwe me me crofo no because o jimi mi di me mfrɛ o ba me frɛ de ono ni jimi di de o ba mo ba wo so wo de wo jimi di yeah sure enti kono ho no o kwa so di fu asem o kan ye no aja me ba hwe ni mu mami I see ma follow videos any unkomsha wa share in previous times ma follow no keenly na me pese minya an understanding especially baby ayeke kan koi ewo afiwe mu ye kwa kosi aka ye kwa kodi agro World Cup ebabisi particularly on the World Cup issues unkomsha o share no I say what can adechi ya na esiso kan adechi ya na esiso kan adechi ya na esiso die na uhu Aradi Nyankopon hira no pa michia onua hwefo nyina emse te se de wo kan me started ekasa about jumadi da wiase nyina anim 2026 about World Cup na ye ba be kono me ma prophecy say we who said there is going to be war in America and right after say the Christmas new year and started say unity there be America say the oya bibidro e na adwuma yes the police ni na adwuma no yes means ma adwuma no any say rade benam yeso na ode bedum ye ne enso ye de adum wiase ene wo man ni nyina nti e adwuma rade de adum yen a wa frɛ aba na adwuma mu anu ne ye it's before way before World Cup no and I'll share some oh yes I think say Mr. Ten be November mo ebe kan 26 no e wo masori Kumasi 1 or 2 stations gram because life e kan ho asem about America war no e kan ya chire mu kan niam bibra e wo ye nim for 2026 e betimi a happen e wo wiase na me pay dance I mean it's in between me no come on e be go videos ni bi after okay me a confirm into producers na ye ho adwuma mati se ne be ya o ka o video ya kwakotwe aba okay ne ya bone de dance sanity asem bi ameka bi ya asema e wo ho no because over the years and over the time na ya na yenya some commercial be one my distracted okay you know and that's also a distortive kakra okay but ye pe wo de no o ti anu ma wo ke ye be kwa pe wo de no just to confirm mo pe na mo ma menka ba kokra na ne mo pa ma pa kan before say my prophecy be about Spain okay say I am seeing a train crash okay me massa prophecy ni we na me sade to aso say one African country ohun say anu ma bi atiato na for one or two reasons na me pese me go deep ba me kasa na me see there bia de ma me kan say there tie because ye ho hwe enye yi okay ti sa no ma na me kan enye abo anu ma but ye ti say helicopter na say plane na sure e kan ya kan say sure no ni woman timi and survive and also ho no na ye I think say no dey early this year and na me dey na enye atiyenche to ye no but na foforo no na enye last year Dr. Badebo no no the last year I'm talking about this year this year also yeah video no e wo ho no e ma make us say yeah ho bibi on say sometimes we be say hu ade na aya si ano kwan papa di esi ano kwan ye ni si da bia anu ti ye go asori fie I see but the we si ano kwan a enye yi dia na be ya fa so commission be one ma si ano enye yi no da bia me ka say ye wo a conditional message it comes with conditions okay and ye there enye unconditional no there is no conditions attached to it so there is nothing you can do about it I see but say na kan nyame say o yi kire wa na wa say no o de tena ho na obi mfa sa aseme na ada say eradi yi kire na wa say no eradi yi kire ye ho adwuma okay o yi kire bia na ade hunu bi e ba bia na ye be say no ye wo there is a conditions kwan ya be fa so according to say bia medicals mo mama prophecy say Eradi Semin Kancho say be on the 10th and as on the 9th of April. Obi brought $1 million.
there is a conditions. Okay. It be a kochenta for the koye fasting. Not just say sikani the obetimi enya, but the obetimi enya. This is yes I do. Yes I do. I see. I don't think God review to redeem na ye can. Ya woni me bu wonu na radi na ne dia. Ye wu nipa no. Oh, okay. Ya ka kire o say wo kwa say wo kwa wo be di aduane ye wu duro di abi wo. Wo si Kristo otimi mu ntin media mi wu. Ana akwa ni wakodi ni wawu. It is sometimes no erade dan na di kire wo wi a ho adwuma ye no aba ba ye nipa adwuma. I see. To say wo na ye nipa adwuma no na timi awie peyo. It erade dan na di wi a eye say nipa ye ho adwuma. Interesting. Asana ye adwuma. But for the purpose of that discussion, to best see that video we. Okay. So for Roja come say mini no plane crash BBC omo moto mu omo mu na bewu. I just say no mo yemi no. Well, yeah, I think no, so. Yeah, no omo yemi no. Obi any who survive here. You hear that video no. Okay, so baby, another person me establishing this Prophet Roja come say plane crash BBC. Omo mutimi no enya de ombetimi survive, and it happened here in Ghana. But oh yeah, the specifics of Ghana. You read video no kwa on say because of last year you see. Yes. We live in a country we don't appreciate what we have. Yes. Papa yet to my mom say broni be free ni kromo ba be programmer. Said you be see e be bo age ne so ne said you be see be di ne ho dance here. Da bia me kan say me say broni ba be ye nyame hira opa. Eradi broni ba be ye crusade wa say. Esa yale for ya dia. Ofri nyame. Oh, okay. Say Ghana ni ye crusade. Esa yale for ya dia. Eye nema mi no isa say ya asa. Ana say wa frem. Wa kwaje eduro. Je de ti o man mu no. Ye tu eradi. Broni kwaye de ye. O broni ye. Bibi ni kwaye de wa frem. Broni ye. Se broni saya de dia. O ye healer. But say Ghana ni shofo ana odinfo bi our my Ghana emu saya dia. Azan na say wa frem. I see. So we always appreciate what we have. We don't appreciate what we have. It papa de bia de ni die ma sebi o. Ahoho ana afoforo. Yeti kro imu. Me be ka asem bi na asem America obi nti ase be mama nya asem ba America. Yeti kro imu. Say ye hwe ye nnuanum Roman for onze o ma ye statue o mo de cross na ye. Yeah, sure. Ye respect say ye nyankopon ene yeso. Oko kumasi ye hwa ya ye akuaba ye di siesie ya show there. Yeah. Sorry, ye di siesie efie ni ahemfie. Yes, sure. Opa be wura mi fie. Na say akuaba dua kro na ye di asene o. Na ye mfa say akuaba ni bi nsene na fa bi be si wo there. Obi be wura fie obeka kire say wa kwaje there. My friend. Obeka so wa kwaje bosom na say wa kwaje bi na dia be Yeah, sure. I think papa ye ti wo yi. Ye woni ma biblia erade dan na dia ye betimi aka for the benefit of the country. Baba bonti be kan sesie the way am for be baba attack you. Ba ono ni sofo be kan na de ono ni penasem be kan dia. Eye. I see. It is a anyo ono na ekoye obi a problem. Ene nyankopon so na okon fa so ye na ade. Yeah, sure. Erade betimi afa de bi ade a hye ni de anwunyam. Ye te ya say ye pie onua ni mu ase ne ye to cook. Ewa ase ya minim ne bo but at least e bi e beto ba ko be 7 cities. Yeah.
Yɛkɔ yanima kura filling station mobile mart. Yɛbɛtɔ no bɛyɛ 12 cedis. Yes. Yɛkɔ airport shell me de yɛn fa to ho. At least ebi ebetumi aton bɛyɛ 15 and 20 cedis. Sure. Yɛkɔ Lancaster hotel. Yɛbɛtɔ the same coke, the same quality, the same product, the same quantity. Yɛkɔ Lancaster ebi ebetumi aton AB a bɛyɛ 50 cedis and bɛyɛ 100 cedis. So we do airport now you check in now we are the same product. What is the difference here? It's the same product but different location. So sometimes it is not about the product. It's about the location. The location. It will be shame. Why you be on caution? And you be out here and caution. We will be a bit natural say. At the end of we end the yard papa. But baby I will tell we are the end. And then it's yet to mind. You want you betimi aka de was ye kan ye ho adwuma betimi aba ba papa why na ma osa akonya they will come out and insult you ade ni siwia na radio for afro na interview what the message ni so ba bontia the same media house ni ntimi use on platform ne mo wow e ma asem ne nkoma de was what tente ti da bia na je se BBC wi ansa ne akofo ye mfre we prophet asuma sikan prophet we kan yam ko friend yam family no me chire buchire e de na de bre. So in the case of the World Cup there no bibi wo ho bit me aye me ma prophecy bi ma me wo se bloggers bi be fa no omo ade omo caption omo ne pe e to so said e be ya amanfo be hwe to video na ne atwere agu say Prophet Roja, our professor, said there is going to be war in Ghana. Oh, okay. On social media, I see. But I was not talking about Ghana. Oh, okay. Yes. Okay. Yeah. Because they say, and to quite see a full price air cost be affected will be say your party, say your party, will be a. It's papa, ye nimu dear. Enya o my Ghana asem na meka se be ya wa wo hwe no onyi ma no nsibon yenim as ewiase ni nyina sesi e ba bi ati yenim nye ba akokora. Oh, I see. Yenim nye ba akokora e na pie wo yenim so many can one asem from last year. Yeah. So this year no okon ne akon ba sisi bebre na ne kase ne fapim kase na na America. I want to know Jumadi Kessie at the Yenimua. Yenina, Mekra Matomi take it, Yen I a born. Oh, it's Yen I a quack or a boy, you be. And you pass a whoop as a no doubt. And then, okay. Because you, baby, yes, sir, I should move in you, ya. Or come on, your baby, funny thing, and then I vote to park in the show, old boy, Jamamsuna, when I buy pushy park in the show. No, you would you and for a bopo near my bonny or more plan is said. Omo be tiin nyina ye mompae emfa emma ewiase nyina se be mu badwa ma asodua ba ma ba bia it say na ka no conditions e wo ho ana conditions e betimi aye na ye se be bompae because you say ye o my Ghana ye kobi. Yes. And away your opportunity e bia ma obi because every day o kwa wato ne gari ni ne niam a won koma no waboagwa no Etini antokwa na esi o jamu kra be fa akọ. Yes. Because you be opportunity na be because every no the okotwere ni di won supporters union akotwere. The ono ati team so ono so ebo jama bo blast man wo shuru pise. O mekra mia bi ameti team bi na no so mabo ado. Si nyina Ghana. Yeah, sure. Si nya konya na ye kwa support. Eti the only conditions are between as we be bon pie because anya bia no. Ba bi say no ba bi ye. Yeah. Ukraine ni Russia antokwe. Omukun ye nipa wu ye se bi da so two eti anu de ya kwanya abeda wa ma obi eti ya bompa ye se radima so wie mra se de be ya ye man ya ye timu no kwa ye ko wona wo kwa wo man because me se plane na ko ne de plane na ko US ne de by all means one for empty ama veka nipa kakra bi no de ombe de because ye kwa nipa bebere ma anu so de me kura metumi nsare ma afo se onya kwanya ko we see free plane mo we see ya pe baby fa na won ko e den Adagana nye oh papa asembe na okay Ghana ye ma obi a ba si yesu a ye wo ye nyina papa se bi nya baby a bi a wanya ti ena bi awrade ahuhu mo bo na wanya baby a woti ati ena wanya akwanya se Ghana etu kwa ekohe ye ko World Cup wo de kan ko nyame ani well se nya baby a woti
Yes. Obeka say well be a wompa kwantu because baby a wo free banko. Baby a free banko, baby a wo free banko, bi a de wudi enko. Ye mu bi e de ensa ni didi o. Ebi a unyame a wado we salad. Bobu ma de salad ni sin anima obe wi afi. My goodness. Etu baby a wotini e de US 2 anima obe po. Etu betu for se okwa o de. Asebe na wo kan na me so de manyina nya akwanya so mo komfo mo nko. Ye be ya asore wo internet. Akwụkwọ no amana benya adwuma ya because man ya tuni pa bebrebre. Yeah, sure. Eti say kwanya na ba beda ho no ma papa yanka no kwenkyire nyankopon ba. Wonya kwanya ko na benya ba bia afa na wo ho beto wa okwa wo ba bede. See ya no ma ba de so. Interesting. Enti yenyina mo mpa na so hwemra na ba bia. Na afa be ko Yamagana. What happened? We nyan komhye. Yenyina yini mo man ya efim ya ho odem. Yes. Yenim say boy ne de ye ko bi ye kwa akobo bi ye kwa kire ya ho odem. Ba bi e bedru bi ye ho na Awurade di adu. We nya prophecy. Say the shadan ye hu ni sir. Oh, say gidie de say wa no. Oh, say Mameka hwe when it comes to boxing. Ye wo heavyweight. Yes. Ye wo lightweight. Yes. And ye wo middleweight. Anameboa. Yes, ye wo middleweight. Ana sanity. Good. Eti wo no wo ko ring ni mo no. Wo ye lightweight. And ko face heavyweight. Eti wo anga say wo nim say wo ko try wa ho den na ayede. Expect to say bebo. No de nyame na meka wo na wo ka. Say wo ko nim say ayede bebo. Eti nyina ye nim say o man ni efirim ye nim ye press na ho den. Nyame ya adom ne ye ko ne ye gi a praise the Lord. Eno nso de wo nim say den mai but bibia nyame nti bibia emre. Oba say edu sa time say ya na ya make a search for me. Media me hu bibia about World Cup no say ye ko no ye be G Cup na say ye be but ye ko boy homodin. Me medika ka ba bia say prayer me pen obi a woni prayer open. Me prayer ye Kudush Muhammad. Oh, okay. Eti me say me bon pa ma ne say Awurade nya na dum na onya akonya na ne nso manhye ba nya ono nko anso na ebo. Oh yes, sure. Because nipa du ba ko na gina park ne so 11 players na ekobo. Ye bon pa mu nyina. Ba bi e bedru bi ade aseda Awurade. Me concentration enye players na ekobo bo. Me concentration yes o man mu badwu na Ghana fo anya akonya akobie. I see. Because say prayer de ono obegina appearance fee. Eti Ghana fo no so aye ko ne so appearance fee ne yesi e be ko akodu Pronim ne ye pese Awurade nye yadom ne ye nkrofo nya kwan. Unya so do na si ho no gba si e bi. O be yeden. O be yeden. I see. Me na meka. Me did do di for Roja. Unya kwanya ko o ha na adwuma ya ade kobra ye tie ya ye nso asori ye ntie ni ba bi akọ. Okay. Ba me ma sori ba bi enu obekọ bia. Obekọ a obe minim otibie mu se otibie nye. Na wakọhwe ball no. Na wasa aba. No asa beto me wa sorry dem ho ne ya da bi NC I see. Eti unya kwanya na uduro obi say run usi ya run park ne so nko hokura na sebi obi ko ye mistake ko to video so obi ko e den yo ne wo akira asem ko unu de obeye ho na what can US food to you omuntie omuntie so be translate ama wo no na e wona aka bro fo nyame ti na make twi kasa me pasem that's it say I was saying Prophet Roja commission no ne yakwakuti aba let's say so we do comment our comment section on after what subscribe like you know share all the social media handles no too much we the dark gold macro